Hii ni alerte, tuna alerte wakubwa viongozi wa gouvernement yetu ya RDC. Tuko na regret sana etake bazalendo ya Grand Nord kwa mambo ambayo iko nafanyikana ku vyama vyetu vya uzalendo katika teritwari ya Lubero na Beni. Twakosa kama gouvernement yetu iko accomplice na mambo yenye iko nafanyikana huku kwetu, sababu Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia Felix Antoine Tshisekedi alitoa mwito wa kualika vijana yoyote ambaye iko na nguvu ya kujisaidia na kujipigania kwa nchi yake, amemruhusia kwa kujipigania. Sasa shida tunayo sisi kama wazalendo ni kuona ya kwamba askari wanayoishi katika hizo teritwari mbili wanakuwa accomplice na hiyo mambo yenye iko nafanyikana. Vijana wanajitahidi kwa kutoka nyumbani kwao kusudi wapiganie nchi yao, lakini hiyo government imekuwa yenye kuwapiga masasi, wanawashika wakiwateka nyara, na kwa kisha kwa kuwateka nyara wanawachinja na kuwapiga masasi wakiwa wamefungwa. Hiyo ni mambo ya huzuni sana na ni mambo ambayo haieleweki, kwa kuwa tunafikiria government iko kwa kutuchunga. Watoto wakati walipata habari ya kwamba Mangina kumeingiliwa na adui ADF Nalu, wakatoka katika mjini wa Beni wajielekeze fasi ambapo wamesikia kwamba adui ameingia. Walipofika njiani wakashikwa na serikali ya jeshi ya Kongo, wakawatia kamba. Wakati walipowatia kamba wakawapika masasi wote wakiwa wamewekwa kamba. Hawa vijana hawakukuwa na silaha, walikuwa mikono mitupu, ila walikuwa kivalia tu nguo ya kizalendo. Sasa vurugo twakosa kama huyo kamanda ambaye anayekuwa katika hiyo eneo ni mtu gani, isipokuwa amefanya kitendo sawasawa vile adui ADF Nalu anavyofanya. Na sasa tunaomba haraka sana iwezekanavyo, kama kweli kweli tuna government ambayo iko kwa kuchunga raia, itusaidie izingize kati ya hiyo mambo, kwa sababu hawawezi wakaruhusia vitendo kama na hivyo. Wanakubali vijana washuke wafate kuingilia vita hiyo ya M23, lakini kumbe na wana mpango wa kufanya nyuma yetu kwa kuchinja wazazi wetu. Wakati vijana moja moja waliobakia nyuma waliposikia kwamba adui ameingia, nao wakajielekeza fasi hapo. Na ile hali imejitokeza asubuhi ya leo. Wao wa komanda ambao wamebakia fasi za Isale, fasi za Karuruma, wanakuwa wenye kutatiza vijana wadogo ambao walibakia. Tuna pozisio Kilindera ambayo inapokea vijana wazalendo wanaokuwa katika hizo maeneo ili watukute fasi kwenye mstari wa mapambano wa M23. Lakini kwa leo wameagiza ya kwamba hiyo grupe itoke hapa Kilindera. Hatujui kama wana mpango gani, na tusipofanya angalisho sisi kama rahia, kuna mpango ambao jeshi moja moja hao ambao wameingia wakijipenyeza katika jeshi yetu kwa kupitiza adui katika hizo maeneo. Njoo tunaomba grupe tuwe makini sana, tuangalie sana kitu ambacho kitajitokeza. Kuna wale ambao wametumikishwa na huyo rais aliyeondoka Joseph Kabila, hao majeshi na wangali katika jeshi yetu, na ndio wangali wakisababisha mambo kama na haya. Na tusipofanya angalisho kabisa, hatuzani kama nchi itaendelea kupata uhuru wake. Na kulingana na hivyo vitendo, sisi kama vijana hatutaitika kabisa nchi yetu iendelee kubebwa hivi na watu wasio kuwa na hamu ya kuleta usalama. Antuka tunasikitika sana sisi kama wazalendo kutoka ku Grand Nord kuangalia mambo ambayo yanafanyika Beni, inayofanyika Lubero. Ni huzuni sana kubwa kabisa. Kijana hana silaha, hana mkuki, hana nini, umushike pahali umuongoze na umuswali kama kitu gani kinachomsababisha afanye hicho. Sasa unakuwa wa kwanza kwa kumtwika masasi. Hiyo ni alama mbaya na ni alama ya kuonesha ya kwamba government yetu ndiyo inayotuua.